Postoje priče koje vam mogu zauvijek promijeniti pogled na svijet. Priče koje će vam pokazati koliko daleko može ići ljudska izdržljivost i koliko duboko može sezati bol jedne duše. Ono što ćete danas čuti nije običan životopis, to je svjedočanstvo o muci koja nadmašuje sve što možete zamisliti. Priča o čovjeku koji je 30 godina spavao na nogama, koji je s rođenim bratom vodio rat strašniji od bilo kojeg bojišta i koji je na kraju ostao sam s tugom koja mu razdire dušu svaki dan. Ako mislite da ste čuli najteže životne priče, pripremite se vi jer Sefetova priča će vas ostaviti bez daha. Zove se Sefet Imamović, živi u malom selu Čardak, blizu Zenice, u srcu Bosne. Na prvi pogled, običan čovjek od 45 godina je visok, mršav, s očima u kojima se čita umor kakav rijetko koji čovjek nosi. Ali kad počne pričati, shvatite da stojite pred čovjekom koji je prošao kroz pakao kakav nitko ne zaslužuje. Jutros sam se probudio u 4 ujutro, počinje Sefet, a glas mu drhti već od prvih riječi. Ne od alarma, ne od buke. Probudio sam se jer me san napustio prije 30 godina. 30 godina ne spavam kao normalan čovjek. 30 godina je moja duša na oprezu, jer nikad nisam znao što će se dogoditi u sljedećem trenutku. Priča počinje davne 1994. godine, kada je Sefetov brat Midhat imao 26 godina. Bio je to lijep, snažan mladić, pun života i snova. Radio je u lokalnoj tvornici, zarađivao pristojno, planirao vjenčanje s djevojkom iz susjednog sela. Sve je izgledalo savršeno sve do one kobne zimske večeri kada se Midhat vratio kući kao drugačiji čovjek. Vidjelo se da nešto nije u redu, prisjeća se Sefet sa suzama u očima. Sjedio je za stolom i zurio u zid. Satima. Kad sam ga pitao što je, samo je rekao da čuje glasove. Mislio sam da se šali. Da je samo umoran od posla. Ali ti glasovi su se pretvorili u noćnu moru koja traje do danas. Prvi znaci bolesti bili su suptilni. Midhat je počeo zaboravljati stvari, gubiti se u vlastitoj kući, razgovarati s nevidljivim ljudima. Porodica je mislila da će to proći. U ono vrijeme, u malim bosanskim selima, mentalna bolest nije bila tema o kojoj se otvoreno govorilo. Bilo je to nešto što se krije, nešto čega se ljudi stide. Naša majka, Allah joj dušu prosti, plakala je noćima, priča Sefet. Govorila je, šta nam je to Midhat, šta mu se dogodilo? A ja sam bio mlađi, imao sam 22 godine, nisam razumio težinu situacije. Mislio sam da će se sve riješiti, da će se Midhat oporaviti. Kako sam bio naivan. Mjeseci su prolazili, a Midhatovo stanje se pogoršavalo. Počeo je imati napadaje gnjeva koji su trajali satima. Razbijao je sve što mu dođe pod ruku, vikao, plakao, a onda bi odjednom postajao potpuno miran, kao da se ništa nije dogodilo. Jedne večeri, dok je porodica spavala, Midhat je nestao. Našli su ga tek sutradan u šumi, golog, kako stoji pod snijegom i ponavlja neko ime koje nitko nije prepoznao. Te večeri sam prvi put spavao na nogama, kaže Sefet. Sjedio sam u fotelji pored njegovog kreveta i gledao ga. Kad je konačno zaspao, njegove oči su bile otvorene. Gledao je u plafon kao da vidi nešto strašno. Tada sam znao da moj stari život više ne postoji. Liječnici su dijagnosticirali šizofreniju. Bolest koja nema lijeka, bolest koja mijenja čovjeka do neprepoznatljivosti. Dali su mu lijekove, ali Midhat nije htio da ih uzima. Oni hoće da me otruju, govorio je. Vi ste se dogovorili protiv mene. Svi ste vi isti. Slijedile su godine koje Sefet opisuje kao život u ratu. Midhat je postajao sve agresivniji. Napadao je majku, bacao tanjire, lomio prozore. Jedne večeri je uzeo vile iz štale i krenuo prema Sefetu s riječima, ti mi nisi brat. Ti si đavo koji me muči. Vile su mi prodrle u rame, pokazuje Sefet ožiljak koji ni danas nije zarastao. Vozili su me u hitnu u Zenicu. Trebalo mi je 17 šavova. Ali dok su me šivali, ja sam mislio samo na jednu stvar, šta će biti s njim dok ja nisam tu? Šta će biti s našom majkom? Iz bolnice se vratio istog dana. Nije mogao podnijeti misao da ostavi majku samo s Midhatom. Doktor mi je rekao da ostanem na opservaciji, ali ja sam pobjegao. Doslovno pobjegao iz bolnice.
Stopirao sam do kuće jer nisam imao novca za autobus. Kad sam stigao, naša majka je plakala u dvorištu, a Midhat je bio zaključan u sobi. Godine su prolazile, a situacija se nije popravljala. Sefet je pokušavao da radi, ali posao je bio nemoguć jer je morao stalno paziti na brata. Gubio je posao za poslom. Žene su bježale čim bi čule za situaciju u njegovoj porodici. Bio je 29-godišnjak koji nije imao prijatelje, nije imao ljubav, nije imao ništa osim brige za bolesnog brata i staru majku. Ljudi u selu su počeli da me izbjegavaju, prisjeća se Sefet gorko. Kad bi me vidjeli na ulici, prelazili bi na drugu stranu. Djeca su se mene bojala jer sam uvijek bio umoran, uvijek nervozan. Čak ni u džamiju nisam mogao ići mirne duše jer nisam znao šta Midhat radi kući. Preokret u životu dogodio se kad je Sefet imao 32 godine. Upoznao je Ajšu, djevojku iz susjednog grada koja je radila kao čistačica u lokalnoj školi. Ajša je bila drugačija od ostalih i nije bježala kad je čula za Midhata. Štoviše, pokazala je razumijevanje koje Sefet nije očekivao. Ajša je bila kao anđeo koji mi je poslan, govori Sefet s prvim osmijehom na licu. Kad sam joj ispričao sve o Midhatu, ona je samo rekla, jeste li ga odveli liječniku? Kad sam joj objasnio da lijekove neće da uzima, rekla je onda ćemo naći način da ih uzima. Jednostavno tako. Nije bilo pitanja, nije bilo osuđivanja. Vjenčali su se skromno, u općini, bez velike svadbi. Ajša se uselila u Sefetovu kuću i pokušala naći zajednički jezik s Midhatom. Prve sedmice bile su teške. Midhat je vjerovao da je Ajša došla da ga otjera iz kuće, da mu uzme brata. Ali polako, uz mnogo strpljenja, Ajša je uspjela uspostaviti neku vrstu komunikacije s njim. Ona je imala čudesan dar, priča Sefet. Znala je kad treba biti tiha, a kad treba progovoriti. Znala je kad Midhat ima loš dan, pa bi mu spremila čaj od kamilice koji je volio. Znala je kad planira neku ludost, pa bi me upozorila da budemo oprezni. 2 godine nakon vjenčanja, Ajša je ostala trudna. Liječnik joj je rekao da nosi blizance ve 2 sina. Sefet je bio presretan, ali i zabrinut. Kako će se brinuti o bolesnom bratu i bebama istovremeno? Te noći kad sam saznao za blizance, plakao sam, priznaje Sefet. Plakao sam od sreće jer ću imati djecu, ali i od straha jer nisam znao kako ću uspjeti. Midhat je u to vrijeme imao posebno teške napade. Čim bi čuo buku, počeo bi vikati. A djeca znate kakav je to zvuk kad se rode. Sinovi su se rodili u ožujku 1999. godine. Ahmed i Kemal i 2 prekrasne bebe koje su donijele novo svjetlo u Sefetov život, ali i novu brigu. Ajša se trudila oko djece, ali njezino stanje se počelo mijenjati nakon porođaja. Prvi znak da nešto nije u redu primijetio sam kad su dječaci imali 3 mjeseca, priča Sefet sa teškim srcem. Ajša je sjedila s Ahmedom u naručju, a na licu joj nije bilo nikakve emocije. Gledala je dijete kao da nije njezino. Kad je Kemal plakao u kolijevci pored nje, ona to nije ni čula. Postporođajna depresija bila je samo početak. Ajšino stanje se brzo pogoršavalo. Počela je čuti glasove, kao Midhat. Počela je vjerovati da je netko želi otrovati, da su bebe u opasnosti. Jednog dana, Sefet ju je zatekao kako stoji u dvorištu s bebama u rukama, govoreći da ih mora sačuvati od zlih ljudi. U tom trenutku sam shvatio da sam ostao sam, govori Sefet kroz suze. Moja žena je bila tu fizički, ali mentalno je bila na nekom drugom mjestu. Midhat je bio gori nego ikad. A ja sam imao 2 novorođenčadi koji trebaju sve hranu, presvlačenje, ljubav, pažnju. Slijedile su najteže godine Sefetovog života. Ujutro bi se budio u 5 sati da pripremi boce za djecu. Presvukao bi ih, okupao, nahranio. Zatim bi pripremio doručak za Ajšu i Midhata. Pokušavao je nagovoriti Ajšu da uzme lijekove, ponekad je uspijevao, ponekad nije. Midhat je kategorički odbijao bilo kakvu terapiju. Dan mi je izgledao ovako, počinje Sefet brojati na prste. 5 ujutro, ve bebe. 6 ve Ajša i Midhat. 7 pokušavam otići do prodavnice. 8 vraćam se jer je Midhat počeo vikati. 9 hranim djecu ponovo.
10. Ajša ima napad plaća i neće da mi kaže zašto. 11. Da pokušavam obuzdati Midhata jer baca stvari. I tako cijeli dan, svaki dan. Komšije su pokušavale pomoći, ali situacija je bila preteška za bilo koga. Sefetova majka je bila sve starija i slabija, ali je nastojala koliko god je mogla. Davala je unucima novac kad god bi imala, čuvala ih kad bi Sefet morao izaći. Majka mi je bila jedina podrška u to vrijeme, kaže Sefet. Govorila je, sine moj, Allah te gleda. Ova patnja neće biti uzalud. A ja sam mislio bi kako neće biti uzalud kad se svaki dan budim u paklu. Najteži trenutak došao je kada su blizanci imali godinu dana. Midhat je doživio najteži napad do tada. Razbio je sve prozore u kući, pocijepao zavjese, obrvko tepih. Onda je krenuo prema djeci koja su spavala u svojoj sobi. Sefet ga je uhvatio u posljednjem trenutku. Držao sam ga 15 minuta dok se nije smirio, opisuje Sefet. 15 minuta sam ga držao kao da držim vuka koji hoće da napadne moju djecu. A on se cijelo vrijeme borio, grizao, udarao. Kad se konačno smirio, pogledao me i rekao, brate, zašto me mučiš? Kao da se ništa nije dogodilo. Kao da nije malo prije htio napraviti nešto strašno. Te večeri, Sefet je donio najtežu odluku svog života. Pozvao je hitnu pomoć i tražio da Midhata odvezu u psihijatrijsku bolnicu u Sarajevu. Kad su ga vodili, plakao je kao dijete, prisjeća se Sefet kroz suze. Govorio je, brate, ne daj da me odvedu. Neću više ništa raditi. Uzet ću lijekove, obećavam. A ja sam stajao i gledao kako odlazi i srce mi se kidalo. U bolnici su Midhatu dali jaču terapiju i polako se stanje stabilizovalo. Ali Sefet ga je posjećivao svaki dan, provodio sate s njim, pokušavao mu objasniti da je sve u redu. U bolnici je bio drugačiji, kaže Sefet. Mirniji, ali i tužniji. Gledao je kroz prozor i pitao me kad će doći kući. A ja nisam znao šta da mu kažem jer sam znao da kući možda neće nikad. Međutim, problemi kod kuće se nisu smanjili. Ajšino stanje se pogoršavalo. Odbijala je da uzima lijekove, vjerovala je da je Sefet hoće otrovati. Jedne večeri, našao je kako pokušava dati bebama nepoznate tablete, govoreći da će ih to zaštititi od zla. Morao sam sakriti sve lijekove, sve noževe, sve što bi moglo biti opasno, objašnjava Sefet. Kuća je postala kao zatvor gdje sam ja bio i čuvar i zatvorenik istovremeno. Situacija je eksplodirala kad su djeca imala 2 godine. Ajša je nestala iz kuće usred noći. Sefet se probudio jer je čuo kako se vrata zatvaraju. Našao je da je otišla bosa, u spavačici, na snijeg. Tražili su je cijelu noć, Sefet, komšije, čak i policija. Našli smo je ujutro u šumi, sjedila je pod drvetom i pjevala dječju pjesmu, priča Sefet. Kad me vidjela, rekla je, vidi, oni su mi rekli da dođem ovdje. Rekli su da ću ovdje biti sigurna. Nije ni znala da je noć provela na snijegu. Nakon tog incidenta, Ajša je morala biti hospitalizovana. Sefet je ostao sam s 2 mala sina, bez ikakve pomoći, bez ikakve perspektive. Te prve noći kad sam ostao sam s djecom, sjedio sam u kuhinji i mislio da ću poludjeti, prisjeća se Sefet. Dječaci su plakali, ja nisam znao zašto. Jesu li gladni? Mokri? Bolesni? Nisam imao nikoga da pitam, nikoga da mi pomogne. Ali nekako je izdržao. Naučio je sve što treba raditi s bebama. Kuhao je, čistio, preslačio, kupao. Naučio je čak i da im čita priče prije spavanja. Otkrio sam da imam moći za koje nisam znao, kaže Sefet s ponosom u glasu. Naučio sam da prepoznam različite tipove plaća. Znao sam kad Ahmed hoće jesti, a kad Kemal hoće spavati. Postalo je kao da imam 600 čulo za svoju djecu. Mjeseci su prolazili, a Sefet se snalazio kako je mogao. Majka mu je pomagala koliko je mogla, ali bila je sve teža i slabija. Dječaci su rasli, počeli su hodati, govoriti. Ahmed je izgovorio prvu riječ tata. Kemal je počeo hodati ranije od brata. Ti trenuci su bili jedina svjetlost u mojoj tami, kaže Sefet. Kad bi me Ahmed zagrlio i rekao tata, sve ostalo bi prestalo postojati.
Svi problemi, sve brige, sve je nestajalo u tom zagrljaju. Ali sreća nije dugo trajala. Sefetova majka se iznenada razboljela. Rak želuca u uznapredovaloj fazi. Ljekari su rekli da ima možda 2 mjeseca života. Cijeli moj svijet se srušio, govori Sefet. Majka mi je bila jedina podrška, jedina osoba koja je razumjela kroz šta prolazim. A sada sam morao da se brinem i za nju. Posljednja 2 mjeseca majčinog života bila su najteža u Sefetovom životu. Majka je postala potpuno ovisna o njemu. Morao ju je hraniti, kupati, preslačiti. A istovremeno se brinuo za 2 mala dječaka koji nisu razumjeli zašto njihova baka više ne može da se igra s njima. Noću sam posjećivao između majčine sobe i dječje sobe, priča Sefet. Majka je plakala od bola, a dječaci su plakali jer su stalno čuli da neko plače u kući. Osjećao sam se kao da ću poludjeti od umora i tuge. Majka je umrla u aprilu, u rukama svog sina. Posljednje riječi koje je rekla bile su: čuvaj djecu, sine. Oni su sve što imaš. Kad je umrla, osjećao sam se kao siroče, kaže Sefet kroz suze. Imao sam 38 godina, ali sam se osjećao kao dijete koje je ostalo samo na svijetu. Majka je bila moja snaga, moja nada. Bez nje nisam znao kako ću dalje. Sahrani je prisustvovalo malo ljudi. Komšije, nekoliko rođaka i Sefet sa svojom djecom koja nisu razumjela šta se događa. Ahmed je plakao jer nije vidio baku, a Kemal je tražio da ide kući. Te večeri nakon sahrane, sjedio sam u majčinoj sobi i osjećao da više ne mogu, prisjeća se Sefet. Pomislio sam da je možda vrijeme da se predam. Da odem kod Midhata u bolnicu, da dam djecu nekome na čuvanje, da završim sa svim. Upravo tada je mali Ahmed ušao u sobu. Tata, zašto plačeš, i pitao je. Sefet ga je uzeo u naručje i objasnio mu da je baka otišla na daleko putovanje. Ali ti si tu, rekao je Ahmed. Ti nećeš otići, zar ne, tata? U tom trenutku sam shvatio da nemam pravo da se predam, kaže Sefet. Ta 2 mala dječaka su računala na mene. Oni nisu birali ovaj život, nisu birali da njihova majka i čiča budu bolesni. Ali su birali mene da budem njihov tata i ja im nisam smio stati. Život je krenuo dalje, ali je bio još teži bez majčine pomoći. Sefet je morao sam da radi sve od kućnih poslova do brige za djecu. Počeo je piti da ublaži bol, ali brzo je shvatio da to nije rješenje. Pio sam možda 6 mjeseci, priznaje Sefet. Ne puno, ali dovoljno da zaboravim na probleme na 1-2. Onda je jednog dana Ahmed rekao: tata, zašto mirišeš čudno? Tada sam shvatio da ne smijem. Da nemam pravo uništiti i sebe, jer su djeca već dovoljno patila. Polako je počeo da se bolje organizuje. Napravio je raspored, našao načine da bude efikasniji. Ujutro bi se budio u 5, pripremao sve za djecu, pa ih vodio kod komšinice koja je bila voljna paziti ih par sati dok on ide u prodavnicu ili do ljekara. Komšinica Fatima mi je bila kao anđeo čuvar, kaže Sefet sa zahvalnošću u glasu. Nikad mi nije naplatila čuvanje djece. Govorila je: ti si naš komšija, mi smo jedna zajednica. Bez nje ne znam šta bih radio. Dječaci su polako odrastali. Išli su u vrtić, a onda u školu. Ahmed je bio tiho, ozbiljno dijete koje je rano sazrelo. Kemal je bio živahniji, optimističniji. Ahmed je odmalena bio kao mali odrasli, priča Sefet s tugom u glasu. Nikad nije pravio probleme, nikad nije plakao bez razloga. Kao da je razumio da tata ima dovoljno problema. A Kemal je bio moja radost i uvijek veseo, uvijek s osmijehom. Godinama je Sefet redovno posjećivao i Midhata i Ajšu u bolnicama. Vozio je satima da dođe do njih, trošio novac koji nije imao na benzin i pokloni. Midhat se polako popravljao uz lijekove, kaže Sefet. Ali bilo je jasno da nikad neće moći normalno živjeti. Ajša je imala dobre i loše dane. Ponekad me je prepoznavala, ponekad me tjerala govoreći da nije udata. Najteži dijelovi su bili kada su dječaci pitali za majku. Kako objasniti maloj djeci da njihova majka postoji, ali da je daleko i da možda nikad neće doći kući? Ahmed me jednom pitao: tata, je li mama umrla kao baka, to priča Sefet.
Kako da objasnim 4-godišnjem djetetu da je mama živa, ali da je njen na drugom mjestu? Rekao sam mu da je mama bolesna, da se ljekari trude da je izliječe, ali da to traje dugo. Godine su prolazile. Sefet je prerano ostario, kosa mu je posjedila prije 40, a na licu su se pojavile bore od stalne brige. Ali djeca su rasla zdrava, pametna, dobra. Gledajući ih kako rastu, shvatio sam da ipak ima smisla, kaže Sefet. Sve što sam propatio, sve što sam proživio, vrijedi ako oni budu srećni. Ako se ne zaljube u istu bolest koju nose u genima. Ahmed je završio osnovnu školu s odličnim ocjenama, Kemal je pokazivao talent za nogomet. Obojica su bili voljeni među vršnjacima i učiteljima. Ponosim se njima više nego što mogu riječima da opišem, kaže Sefet sa suzama ponosa u očima. Vidio sam kako se bore s činjenicom da nisu kao ostala djeca, da nemaju majku koja ih čeka kod kuće, da imaju tatu koji je ponekad tužan i umoran. Ali nikad se nisu požalili, nikad nisu rekli da žele drugačiji život. Danas, Ahmed ima 16 godina, Kemal 14. Obojica znaju istinu o svojoj porodici, ali to ih nije slomilo. Razgovarali smo otvoreno o svemu kad su postali dovoljno stari, objašnjava Sefet. Rekao sam im da njihova majka i čiča nisu loši ljudi, da su samo bolesni. Objasnio sam im da mentalna bolest nije ništa čega se treba stidjeti, već nešto s čime se treba nositi. Ahmed studira ekonomiju i sanja o tome da jednog dana otvori svoju firmu. Kemal još uvijek trenira nogomet i nada se stipendiji za univerzitet. Oni su moj razlog za život, kaže Sefet. Kad me uhvati tuga, kad se sjetim svih godina patnje, pogledam ih i znam da nije bilo uzalud. Oni su dokaz da se iz najvećeg mraka može roditi svjetlost. Sefet još uvijek posjećuje Midhata jednom sedmično. Brat mu je sada stabilan, ali nikad neće moći živjeti samostalno. Kad ga vidim, još uvijek me boli srce, priznaje Sefet. Pitam se kako bi bilo da nije bolestan. Možda bi imao svoju porodicu, možda bi mi pomagao s djecom. Ali onda se sjetim da je najbolji brat kojeg sam mogao imati čak i bolestan. Ajša je prošle godine prebačena u manju ustanovu gdje joj je stanje stabilnije. Ponekad prepoznaje Sefeta, ponekad ne. Posljednji put kad sam je posjećivao, držala me za ruku i pitala kako su naša djeca, priča Sefet. Rekao sam joj da su dobro, da su velika i pametna. Ona se osmijehnula i rekla, znala sam da ćeš biti dobar tata. A onda me pitala, ko si ti? Uprkos svemu, Sefet nije ogorčen. Naučio sam da postoji nešto jače od bola, kaže. Ljubav. Ljubav prema djeci, ljubav prema porodici, čak i kad ta porodica nije savršena. Ta ljubav me držala na nogama 30 godina. Večeras, kao i svake večeri u posljednje 3 decenije, Sefet neće spavati duboko. Dio njega će uvijek biti na oprezu, uvijek spreman. Ali sada spava mirnije nego ranije, jer zna da su najteže bitke iza njega. Ljudi me pitaju kako sam izdržao, završava Sefet svoju priču. Istina je da nisam imao izbor. Kad voliš nekoga, učinit ćeš sve za njega. I kad ta ljubav bude dovoljno jaka, proći ćeš kroz bilo koji pakao. Ahmed i Kemal sada spavaju u svojim sobama, sanjajući o svojoj budućnosti. Ajša i Midhat su u sigurnim rukama ljekara. A Sefet, čovjek koji je 30 godina spavao na nogama, konačno može zatvoriti oči i znati da je obavio svoj posao. Ova priča je svjedočanstvo o tome koliko daleko može ići ljudska snaga, koliko duboko može sezati ljubav i koliko je važno nikad ne odustati. U svijetu punom egoizma i lakog odustajanja, Sefet Imamović je dokaz da postoje ljudi koji će izdržati sve jer znaju da negdje na svijetu postoji neko ko računa na njih. Jer na kraju dana, nije važno koliko patnje proživite. Važno je koliko ljubavi ostavite iza sebe.